Nzambi. Ngasa ni ditalala biya ditatu Nzambi. Bikala nenu boss mumiabe yonsu mudini kalangana. Mudini diakilisto mkalenu wetu. Amen. Tudifilai ni miyons. Ni michima yetu yonso. Opa mwe. Nyuma wa Nzambi atulombo. Ngasa ni ditalala biya kuditatu Nzambi. Bikala ni bonsu bueno miabi onsu ni dinu ikalangana. Mudina dia Kristo mkaleng wetu. Amen. Nedi sanga boku petana kabidi lelu wa matuku magumiasatu angondwewu wakumudilu. Bwatu yetu kutendelela mumagulu yetu wachiluba mumudichilele chito akamana kufunga ni Nzambi. Nunguba bwalwe miabi onsu ni dinu ikalangana. Nudifile ni misuga ni michima ni mioye ni yonso. Bwalwa nyuma ujumwe nyuma uju tutendelele uji utulombola mkutendelele kwetu. Nungu bwa mamanyisha katwene ni malu abu ngati ni mwakwambilangana. Ndia mwakwamba bwa baji ba moni biabu bwa musango kumudilu jani ndi mwambi kapumbu mutamba ndi mwambi wa mission ya presbyterien yakajiba bigila kalene APSM, American Presbyterian Congo Mission. Nunku ndi mwambi wa mission mu Canada na shiku Congo kabidi indiano mambre wa presbyter ko kwaku. Nunku amalu atakadi basukumanisho bwa lelu. Nungu bwalubu kwabo mbane nutambe kuswa pano idumwana bindi dimbye nujule mwabu di chale chima nuju mwakutwa na shwanu kuma telefone enu nudi mwakwenze nungu babantu bamonene tudi baswa mujimwewu nungu tudi ndi sangu bogu monene nomba uyawu banda kakese bwaluba sami kwa wabu badi bakula mungulu wa chiluba tudi banye munga chumwa bafa buloba ngombinye ubutetu negelezi wa mumaba umuju mwene kan mes to agadi kwika lanch bantu lokama ne basambo ani bantu baji babunga diba kwa bubwal ka bena bamanyi mokuto chala bakwa bayaya mu television musango mu batangila ngunye tuka diba fiteto na nshini ku chinunu bwalubwa babunga bena bamanyi mu kwenze nanko isangale yetu mbanu nyuma kuleje bakwa baji bamanyi banuleje bwanu tubanu twikala babunyi eyo lumuntu kwamba bwa baji mokunanga na nanga bidi tutisakidi laba bonso baji be langana menji kufila kufa kwabo kudi Nzambi bwalu kufeku kudi mokutu kwa jishimo atwetu kulongolole mushindo kutendelele kwetu toka ditwelana menji bwane butetu bafete mweyelu mukumbane toka di mokukeba muchiri babigile television mune ntetu kuteka mujalmi ngutama ni jibe kampanda jamu Canada mu mwaba kampanda bantu bons mi abi jibuabu mumeba abwa tutendelele musamu batu mona bobu tutendela mu nabo popam kadi chipapa ngandu bulobo mai nunko bomutu dikatwene ni mai tuditupanga mushindu wakowela ngo bigala bantu basikusagidila Nzambi samu kwa bakwa bigila bamene bulele lo kwambo ba numero ya kun konto me abe yonsu bantu mabo jibbe kalanga na binwa subo akufila nani bigala kabiene mo kunu tonda ashabe ko esterinyon ani kumani gram jipe jonsu nunu fila dijamu ndi sagidila ku Nzambi tujanu mo kujele lubila bubini kalno akasunongo
wadi basku yego yesrinyon an kuma ni grama no funda mu Charles Kapumbu Mutamba ngo Kapumbu anu no funda ne ashe fe walfa mtu akufunda pe anyi pa ngo task dilai a malu atokadi mokokolo bulelu ngo kumpalo kwa malma kwabo ngo netulomba nzambi kumpalo kwa kulomba nzambi netwimba musambu kunyuma kwa bamana kuimba musambu netulomba nzambi bokusakidile bwa nzambi wabulami bwandi kutudi kulomba bwa nyuma ikala munga chimwetu bwa nyuma atulomba mukubalo kwa didi nzambi kabidi ne nyuma kango limichima ya babonso badi bateleje didi nzambi ngo takusontimba musambu ujinomba magumi abidine bidi yesu ujiku buna gwamba bwana nakusungula kabidi lumingwelu chona chabani betu badibimbo mokulu aso ile kadi chono chijamu chochimwe nongo teto netbandishe meyetu mukutendelela mukuimba kwa musambwe yesu ujiku
Yo bana banzambi. Twa kwimba musambu dwiamba bwana Yesu udiku nenyi kudilubilo. Nungu chikondo chidi kumpindia chetu jinbwa kubala mkando wanzambi. Mulumu luimpe lwakafunda buku di Luka chapter yende inayi. Chapter mwinayi verse di kumini sambombo tonu kunyuma kumiyasatu. Nungu verse yonswe muntu na dibajile kunzubu kwandi ani mumwabo di wikalangani. Kadito etu netubalanu misami kwa abu verse wadi kumini mwisambo muna shitonu kujiku ni mwanda mtegete anyi misami kwa abutonu kujiku ni mwanda mkulu mwabu jinyumu tuambile baku imane tuimane kadi na kusanu bwanu nupesha mvesi yonswe ibu wakumvo chie na buwalu mene petu ikale chikondo chaku kumbane chatuetu kushingululu tuditubala mujini jaki listo mene Yesu ujimusu na ngonga wa Nazareta yeye wakalwa ku Nazareta kwa kakolela ye wakabwela musu na ngonga jitu kujalu mingu lwa bayuda bumwaka jichilela chanji wakimana bwa kubala mukanda baka mupesha mukanda wa muprofete Yeshai yeye wakavungulula mukanda wakamona mwaba wakafunda bone nyuma wanzambi ujifambi jifanyi bwalu bwa yeye wakangela manyi pa mutu ne ambila bantu bafele lumu lwimpe yeye wakuntumane ambila bena lukuna bwalu bwa jikofoka jabo ne bafofo bwalu bwa kutabasha kwa mesu abo uveba jibatata buji shikaminyi ambila bantu bwalu bwa chijimu cha kitabusha mukalenge yeye wakavunga mukanda wakawupingasha mubyanze bya mulami wawu wakashikama bonso bakaji musunangonga bakamutangila talala edindi jayepowa amen na gwa mene tuimanyi no mwa bonso wikala nzambi mutu ambile ba tuiman to kufika ton verse waji komini chitem. Je vais aussi lire en français pour ceux qui n'entendent pas le Chiluba, surtout nos enfants. Je lis dans l'évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Je viens de dire que nous allons lire à partir du verset 16, peut-être jusqu'au verset 18 ou 19. Mais les autres peuvent lire de 16 à 30. Prédication à Nazareth, hostilité des habitants. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. C'est la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Tulomba inzambi. Tatu nzambi
tudi tukusakidila bwalo kutufeshe chikondo cha twetu kuimana kumpala kwa banu bebelelu bwa twetu kwibanyangana jiju wa kutufeshe bwa mchikondo echi sang ya bungu tudi basu bwa nyuma weba tulombola nyuma atujungulwile amo malu atudi katuibamanyi bwalo bwa wowo kwambila bayidi mchikondo achine nyuma atatu nanu leje nanu jungulwile malma kwabo anu jikanu ibamanyi ejinji takamani jetu tutukula omunungu mujeni jakilisu mukalengo wetu amen. Bana banzambi anubo mutu akubala mukanda twakumva mukanda diye ditudi bajanga temene bomu dichilele bisami kwa twambene mukalandre liturgique fadi Yesu Kristo uya kubwela munsu nango yaba yuda nongo tudi basukwa mabwalu bwa mushindu uji Yesu uleje mushindu wa mujimu wandi Yesu ju uleje mushindu wa mujimu wandi chikondo chiji uya munsu nangonga waba yuda bumu akadichilela uju ya ubwele momu akasomba nungu badi bamufa mukanda bwa yeye kubala faji ukangula mumwabo wa muprofete Yeshayi wakafunda bubwane nyuma wa mukalenge yefo wa ujifambi jifanyi bwalu bwa yefo wa wakunshadika nemanyi famutufanyi bwa meme kwambila baji mujikenga lumu lwimpe wakuntuma bwakusangisha michima ya baji batambe kunyingalala bwakwambila baji babweshibwe mubufika jiyi bujishikaminyi bwabo bwakwambila baji baswikibwe munzubu walukanu bwa jikofoka jabo anyi bujishikaminyi bwabo Yesu Kristo akubala mwabaki bwalgayi na gwambene lelu bijibimpe twangati jidi jambene Yesu uji uleje patoke mushindu wa mujimu wandi Yesu uji uleje patoke mishonyi yandi mission ya kulwila imwishi mwajulu ni jiba mushindu wa mujimu wandi menes mushindu jibena falansa babikilane Jésus expose le sens de sa mission. Le sens de la mission du Seigneur Jésus. Yesu jule shapatoka mushindu wa mujimu wende. Ani mushindu wa mishoni yende yidimulwile pabulo bas. Yesu ujubwela musu nangonga Yesu ujutwajisha kubala mukanda wa muprofete Yeshayi ujubala mukanda wa muprofete Yeshayi mwaba ujibafunda bwane nakulo bwa kusungila bwa kupatula bantu mubufika bwa bantu bikala nejitalala nakulo bwa kwamba bwalu bwa bujika jiji amalu wonso Yesu mumana kwamba malu uju amene malu wonso mene sakukumbana kibantu bakamutangila ndimo kwanju kwamba muchitufa mumokulu wa mfalansi bwa tumvo bimpe kabichitufa bwa bana anyi bakwabo badi baskutulonda bwa bumvo byabo. Dans ce passage, Jésus expose solennellement l'essence de sa mission. Le temps du salut qu'annonçait Ésaïe 61, 1 à 2. La libération attendue par les pauvres, c'est maintenant avec Jésus. C'est aujourd'hui même. Mais pour les gens de Nazareth, comment reconnaître en cet homme familier, si proche, le prophète puissant qu'il espère?
Comment reconnaître en cet homme que c'était lui qu'on attendait? Mais souvent, une caractéristique des envoyés de Dieu dans la Bible est d'être rejeté. Et Jésus ici l'est déjà, c'est-à-dire on a déjà rejeté le Seigneur par le sien. En se référant aux grandes figures des prophètes, Élie et son disciple Élisée. Jésus rappelle que le projet de salut de Dieu est pour tous les peuples, pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Ndinshigila mwaba muchiko suchana na kusukwame nangu. Yesu Kristo ujulwa ujuleje bunene bwa mujimu wenda nyi mushindu wa mujimu wende ujuwamba patokato bwa bantu bamanyi chakulwile imwishi mwa julu ni jiba bulelele babunyi bakajiba mumanyi ne mwana wa Maria ni Yosefu kadibu mwagadi chilele chabo Yesu wakati ni chilele cha kuye musu na ngonga bwalu bwa chilele cha bayuda mujituku ja sabatu mene jituku ji sambo mbwa chikondo chetu no Yesu wakati chilele wakaye biende mo mwamu kadi mushindu kai wakati mu akwense bwa kumanyisha bantu bunene bwa mujimu wendo jumulwile mwishu mwa julu njiba bwalu bwa bungi bakati ba mumone ni meso amubidi ba monene mwana wa Maria mwana wa Josefu kadi yeye munda mumanyine nji mwana wa Nzambi buna kulwila nabo mbwa kusungila bantu buna kulwila na pabuloba mbwa meme kufa bantu jitalala buna kulwila pabuloba mbwa kulupa bantu bujishikaminyi mbwa meme kwamba chikondo cha jisanka kujibantu bonso ba pabuloba aba bena yuda ni bajikabe yibena yuda bajibalwa kudikilisto bobo bapete jikisha bapete bujika jiji munazaleta mene mumusoko mwakakola yi Yesu wakati ni chilele chakuye momo musuna ngonga jitu kujansa batu mumuna kwamba ngwamene mujisambo mbumene yeyo wakati ni chilele chakulomba Nzambi misangu ibidi bakati ni malu abidi akati bubenza kulomba Nzambi nekuyisha kabidi bantu bakwaba chilele chende chakadi ncha kuyisha chilele chende chakadi ncha kulomba Nzambi kichikondo echidibe didi Yesu wenze nonguju ya musina ngonga yeyi ujushuka ujuwangate muganda wa muprofete Yeshayi baka muveshina umunda mwachanze chandi Yesu ujubalas nedisanga jonso musikuleja bantu bunene bwa mujimu budi Nzambi mumubikila monshu mwajulu njiba bwalu bunene ujuambane mukubala kwandi nakulo bwa bantu bwa kuveta bantu bujishika minyi nungu malwa akukumbane lelu ujuambile bene yude di ya juambane. Aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jiji no kumva lelu jamu mukande jakukumba shibwa jikai jakadini boku kumba shibwa ujushadika patoka to mbwane yeye kimasi wa Israel mena uvu bateke mena ebu mweneka bwane munga chimwa bene Yuda bakadi mwakumante yeye ujimutomboke ujibena falansa babigila révolutionnaire. Remarquons les implications révolutionnaires de la mission du Messie. Il vint pour résoudre les énormes problèmes qui ont de tout temps préoccupé l'humanité. Malu afabuloba dinana ubantu. La pauvreté, boufela. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mwakwamba lumu luimbe kujibafela. La tristesse du bungama. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ababadini michi mami manaku nyinga bala. Yeye wakulo mbwaba pabujishika minyi. Mbwabobo bikala bantu bajibikala batumbisha Nzambi nijisanka munda mwamichima yabo.
Wakulubwa kushikisha malwanyi les problèmes qui ont de tout temps préoccupé l'humanité malwa jatonda bantu. Boufika, l'esclavage, pour proclamer aux captifs la délivrance. Mwaba bonso baji mubufika, mwabobo bikala nebujika jiji. L'oppression kukengesha bagwabo. Pour renvoyer libre les opprimés, mwaba bantu bonso ni baji bagwachibwa. Ni baji bikala mumbaloko. Ni bantu baji kaba iniji kwamba, mwabobo bikala nebujika jiji. Eo mushindu wakadi mujimu wa Yesu Kristo wakulu yenga yendu wamba patokas bana banzambi tujituma na misango ya bungi bantu baji bangate mijimu kaba yibamenye bunene bwa mujimu wabo kibolga ina shiba jiba yemu mijimu abaji ni luta to bwalke mu menye mujimu jibantu bine mene ujichinis na tutangele na shiba mbi banzambi misango ya bungi baji wangate mujimu manye bwana mujimu njimu wangate mujimu wanyi bunene bwa mujimu mushindu wa mujimu wanyi ujichini Faju manye bunene bwa mujimu webe uju wenze ni jisanka uju wenze ni lutulu ne uju mweneke kabidi ni jisanka kumesu kwa bantu bwalu bwa ujumu manye mujimu webe Yesu wakulo uju leja bantu bunene bwa mujimu wende bwa bantu kaba mubweze kajibu bantu bagwabu ba musu na ngongo beni yude ne bafalesi ni bantu bagwabu yeyi wakubaleje tangela bunene bwa mujimu wende na sipatu jilelo mubantu mujiba bigila mu societe muntu ni muntu faji ubwela mu mujimu anyi ujangaje ku mujimu umanye bunene bwa mujimu webe ujichinis njimwambi mujimu webe wa mwambi bambi bonso kabene ni mijimu ya momumwe Bwatu ditu mwana bantu tutu mwagwamba na shimisami kwa bubantu bajibenza tulasa tuwa bwambi tujiba bigile ne teoloji kingwamba na bi wikala wakwenza kalasi ka bwambi mwama ni wikala anu mwamba pasa tamuchitanda kudimidimu ya abungi munga chimu abantu tujimu wakwenza chilejelo kujimu kwa abu wakushikisha kalasi ka bwambi kadi mujimu endenzami mumupe chife jimbwa ye ya samba bena maloko Mugo abunzambi ujimwambi bulelele zambi wakumupa mwachechipe jimbwana asamba bantu bajimumalalu ampitaji. Mugo minote musambi wa bantu. Midi mwidi mishila baku abu muji ujinzambi ubapa mbwa kwa mbalu mulwimpe. Umva bambi bafeluke. Yeye mwimana bwa kwa mbe jija zambi hapaka kuimuntu jimwakushala nempata. Muntu ne muntu amanya mushindu wa mujimu wende. Bana banzambi jiye dilolo kutujibwachi nasho munzu bitu jitikalangana muntu ni muntu bujinabu mbo kumanye bunene bwa mujimu wende munda mwanzu buwende bunene bwa mujimu webe mungachi mwa musoko wenu tutubikela na shana community Yesu Kristo kunoko kakusubane bantu bamubweshe keshe ne ba profete babungi bwalu bakaji bamba malu achana kadiye yiwa kusuba abantu manye bunene ba mujimu lule mwishu majulu ni diba mujimu wende wakati chini twakuambe bimpane mujimu wende wagulule mwishu majulu ni diba bumujiye yenka yende wakwamba mumuganda wa Yeshai badiba amba chini bwalu bakakangule mumuganda wa Yeshai badiba ambane yes bakabulula yi wakamona mwabu wakafunda muganda wa Yeshai bambane nyuma wa mukalenge yepo wa ujipambi jipanyi bwalu bwa yepo wa kunjadika ne manyi pa mutu vanyi bwa meme kwambila badimo jikenga lumulwimbu wakuntuma bwa kusangisha michima ya baji batamba kunyingalala bwa kwambila baji babweshi bwe mubufika ji bwa bujishikaminyi bwabo ne bwa kwambila badi baswiki bwe munzubu walukano bwa jikofoka jabo wakuntuma bwa kwambila bantu bwa chijimu cha jakalengele jayepowa inane de grâce jikonga je tukutujino ujumu manye bunene bwa mujumu webe mene anyi munzubu mwebe mujuwikalano jimanye bunene bwa mujumu webe anyi ujumanye mushindu wa mujimu webani na shema munzu vadi gwan manye mushindu wa mujimu weba mujamu lutatu
tatu vaji kweni manyi mujishindwa mujimu ebe munzu bijamu lutatu na shimu mijimu itu yaye ya societe fa tujikatene ba manyi bunene bwa mijimu yetu anyi mushindwa mijimu yetu tujini lutatu misangu ya bui tidi makufanikisha malo ananshiko yetu kututukala nkukongosa tutuma na bantu bajiba bwele mu mijimu ijibu benze na nshi societe na nshi ambula mataji misangu yabu nkabena bamanyi mshindo anyi bunene bwa mijimu yabu kiboka ilutatu lujiko kabi ibi ya kumpala bikalanu binyunguluka mujibena falanse bamene Saturne toujours sur le même rond nungu bikalanu binyunguluka kakuyibi ya kumpala bwalu bwa chini bwalu bwa misangu yabu nbabu nkabena bamanyi mishindo anyi bunene bwa mijimu yabu kwenzela nzambi mujimuke kwena nkwamba mujiba kwa bubamba kwetu nefanga ifengi imana munzu bwa nzambi kwamba bwalu bwa bantu banzambi bobu bajibalu mwekelezi mboba tukabijifambele nungbutu jinabo mbo kumanye bunene bwa mijimu iji nzambi tupa mbo totu mani mwakukwachisha bakwa ujumanye mushindo wa mujimu webe mena ay ujumanye mushindo wa mujimu webe ay Kilisto wanzambi wakulwa mujimu wende mba kufikula abo bonso bajimu bufika mba bafete bujishikaminye kabaka janu ba bene Yuda kadi wakalwile tone bisamba byons même pour les païens bisamba byons bisamba bya bende stretu nen mutu jituju bweja mbinyene tuji ban banzambi anombo amujifuja abala pama tatu wetu wa bons edi indito akadi najilelo di ichishimbi dijano bwane mushindu wa mujimu wa Kilisto Yesu juleji potoko mushindu wa mujimu wende le sens de sa mission bokusungila bantu bakumbusha bajimu lukano lwa bufika lukano elujimu wakale lwa munyuma lukano elujimu wakale lwa mumubidi kibwal kai babo imene baka mubenga baka dindi takamana bwane abombusha kubufika mbwaka di wabena lomo nunko twetu bubena Kilisto butu inabu nanga na miabio situ di twende tumanye mushindu wa mijimu yetu ili nzambi muto ni mu ekelezi ni mu societe ni mu abakai mu bantu tumanye mushindu ni bunene bwa mujimu udi nzambi utupeshu diye di tukwajishe di tusamba mudine dia Kilisto mkaleni wetu amen tulomba nzambi tatu nzambi mukaleng wetu tuji tukusakijile bwalu bwa uji nzambi mwemba uji utuyishe mubikondo bidi byakane ni kabi byakane utufeshe chileje lucha mukaleng wetu Yesu Kristo wakulwa bakuleje patoka mushindu wa mujimu wendo wakalwile mwishi mwanjulu ni dieba mujimu wakwamba lumu lwempu kumbusha babonso baje mubufika bwa bafete budishikami tasikijile tatu budishikami nanga bwa nyuma kabidi mbwa twetu tuikale muchisamba chinene cha bana banzambi taske jubodi yudu tuishi nungu tutulombela abo bonso bajibika le batumike mumu mpitaji tutulombela mkalengo wetu wajitunga ja Kongo bwa mujimu munene wa kumupesha amona bunene bwa mujimu wa kumupesha alonde bwa kwachisha bantu be tutulombela abo bonso bajibika la bafuishishe babu tadiwe usambi michime yabo taski dileta tutulombele bana betu request ni masala yetu ajenzi mujimu koko bakula mitito tutulombele ba depute na ba senateur betu ba Kongo ba palungi ni menji mimpe ba monna bwana bantu bakabasumula bakubakwila tatu yetu taski dila walba udi umvukulombo kwetu tulombele bana banshini bantu banunu bakaje bamulufile wabala mutatu itabuja dibene shijetu walwa jitegamene jetu tikujuwe nzambi kaleno wetu turo katata kujiye ujumanyi mwakudun lamo bwana enu kanulenduki
ne ujumu wakunu te kumpala kwa butu mbandi ndi sangdene ne kama ichila kujinzambi umwefele musungudi wetu bwa Yesu Kristo mukalenga wetu kwikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondu byonse ni katata kanchendelele amen. Yepa wetu anulame anusankishe. Yepa wetu anulame anusankishe. Yepa wetu anulame anusankishe.